Hi guys, c'est que fait. Jeudi à moi venir avec une nouvelle vidéo pour nous. Vidéo jeudi c'est un prank. On va le faire sous frame avec maman. It's gonna be epic. Ok, bon me dire comment on va le faire prank ça, ok? On va expliquer nous comment on va le faire prank ça. Ok. Prank là. The lighting is good. Okay. Prank là. Well, prank là la pli sou frame nan. Mbal di mam kon sa. Yo relem, yo di kon sa, li pa pase yo nan klas li yo. So yo bezwen pou l'ale nan summer school. Nou kon sa mti yan? So yo relem, yo bezwen pou l'ale nan summer school pou le ka ale fin complete klas ti pat fin complete lan. Et apre sa, mam ti kon sa, stil pa ale complete klas la, la pou redouble. La pou redouble mat septem nan la pou fe klas la. Se la li va ale nan lot klas. Okay. So mba konen, koman mba komanse yo. So, e sa man ge mde di nou. So, an ale, trop pale, apil. Okay. What were you saying again? Huh? What were you saying? Ma vini, bam 10 minutes. What did you know about that? Yeah, ma vini. Yeah. Yeah, okay, have it. Okay, I don't know. Yeah, I'm trying to. I need my food. No, I'm from Baghdad. Is there a fish on one side? Yeah, lucky. He have a AC in his room and no one does. Huh? He have an AC in his room, but I don't. Ma vini ane yo. Sta nan bo kaze ba mam no. Mara? Hello. Okay, what reason? Malo. Oh, okay. Mbaya mgevo mdiu. Mbaya mgevo mdiu. Ote handu na? Ukon kile kol kirelem na? Dim kile kol kirelem. Oh, the color black. Kile kol. Ino le kol la. Din chita la. Chita la ven kile kol kirelem na. Kamele chita la. Right here. Dim kile kol kirelem. Look over there. Kino le kol la. No. Wakon na le kol ute ya. La ekwe avote ute just dim no. Comment for be? Oh, you mean Mount Vernon Avenue? Yes. De kol sa relem. Ou koman sa amzon la? De relem jodi ya. And you did ça, I was a bad kid, right? Huh? You did I was a bad kid, right? A bad kid? No, I have a bad attitude, right? Yeah, you have a bad attitude. Okay. So you kono gen bad attitude, right? Yeah. So bati mwen ekol la, right? Yes. Ou bati yo tou, awe? Yo relem, yo di kon sa, gen yon nan klas yo ou pa pase. Ki klas yo kon wap pase ya la? Guess. Oh, it's so hot. Oh my god. No, like ki klas ou
Ou pense yo di ou pa pase? Music? Music? What does that mean? Music. So you think you don't pass music, right? So you don't like music? Yeah, I like music, but I have Parle fort, Magalo. I like music, but I have a bad attitude for music. Oh, you have a bad attitude for music. Oh, vem um attitude for music. Oh. Mais c'est ça que fait yo relève. Yo dit comme ça, ou pas passer classe musique là. Yo dit ou pas passer classe musique là. Ou pas passer classe là. Ou passer toute l'autre classe, mais même pour musique là, ou pas passer. Yeah, because I can't do any music stuff. You can do it, but ou pas faire aucune musique. I can't even sing. Ou pas chanter. Ou si vous êtes I just chanter. said that. Chantez moi. La 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 la. Mais yo relève, yo dit comme ça, ou pas passer classe musique là. Yeah. So, ça veut dire, si on passe classe musique là, ou pas qu'à aller dans troisième année, troisième grade, third grade. Okay. So, yo dit comme ça, ou supposé à finir l'autre mois. Comme l'autre mois, like l'autre mois. Like, non, l'autre mois. So like, après moi, ça, qui m'a venir. Après moi, ça. August. August? Ok. So yo dit comme ça, so supposé aller les mamans. Like, pour moi, aller les mamans. Madisa? Le faire venir là. Mom! Les mamans. Mom! Oh, I put it in the grade. La fini? Hein? Ça me passe là-dedans? Qui est? Non, oui. Mon papa, c'est. Maman, venez. Quand mon papa, c'est. Maman, oui? C'est, venez. Vini non. Vini. Vini non. Mon papa, c'est. Dehors. The classmate. Because Maman, oui? I have a bad attitude for music. Okay. Yeah, yo relève. Yo dit ma passer classe là. Non. Mama? Non, I'm sérieux. Yeah, fait venir lab de comme ça, like pour ça aller passer classe là. Yeah, Mama, viens dire maman pour ça va passer classe là. Bah chaud. Oh, because my papa went to Bagay music. Yeah. I mean, they were passer, ou tu peux pas toute classe pour aller dans l'autre grade, oui. Yeah, because my papa went Bagay La music. fait fréquent, bad attitude. Yeah. Don't you know what does that mean? A bad attitude? Oh, you mean I'm a bad student? Well, but I'm a good student. Yeah. Because I can't sing. Au lieu de choix, il est supposé aller finir l'autre mois ou bien si il avait aller la
Ou yon pou li fè sa, mi kapab double. Mais ma dit que ça, il va cacher. Ah, ou peut-être chanter, peut-être ça va faire ça. Non, on va pas chanter. Bonne La stop. Mi pa yon si bon jounen, mi nou pa fè la bon. Mi nen. Mi pa fè tiye pou moun. Ma funny. Pa yon kole. Ya, on va chanter, on va pas se croire. Depois on va pas chanter, on va pas danser. Peut-être ça va faire. Piye, va di mè ta. Yeah. De ou ba ou supposé ka like sou ba ka chante ou supposé try whatever je la sorti. Ou supposé try. Huh? Don't you know I can't? Ou ba ka chante, right ma? Ma, je m'arrive. Mati. Yeah, okay, Mati, but I'm stop. not Stop. Ma, bon do un ti bagay. See? Mama, pas faire ça là. Bon do un ti bagay. Mwen pou pa lavel nan salon an. Like m fè la publicité like ki sa li kwen pa pase ya. Like elik vin dim kon sa. Et like c'est musique qui a passé. Ça fait une musique là pour ça, je la connais li. Pas li connais li pas qu'à chanter, so me tout utiliser. Moi tu j'aime à jouer. Il a fait vidéo pour YouTube channel là. Yeah. Moi tu vas te le me voir, il de qui t'a dit passé déjà. Yeah. So te remè ti point que ça? Yeah, don't Comment? listen to her. He is crazy. Comment down below. Don't comment down below because he is crazy. Yeah, he's trying to bring Ça y est premier everyone ti point down. me fait. Don't comment down below Si- si because bon he's fait me trying to bring connaître. you too. Don't. Pas oublier pour like, comment et avec abonner sur channel là, peser petit cloche là pour me poster pour nous carrer te brancher. OK? Bye.